алейкум, сайгылы телесерджилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешынды кесатқа более малюмат. Қырымда Жұмхурет мұсылманларының муфтисі сечілді 6-й құрылтайда дин тешкілетларының векілері, Қырым районларының имамлары, кемиет векілері ве мұсафірлер топландылар. Бұрағыздан ачық шекілде вялғышлар еле Қырым муфтисі оларақ Кенеде Аджимир Али Аблаев сечілді. Оның векелетлері да 5 жылға девам еттірілді. Дини елбашчысы қайдетті ке, муфтиятның esas мақсады ярмадада конфессия араби милетлер ара барышықны сақлап қалмақтыр. 4 senenin içinde Rusya geldikten sonra biz bugün o kadar çok anladık ki çünkü bugün Kırım'da yaşayan 30 sene yaşayan Kırım'daki bütün insanlar onlar öyle susamışlar ki sevgiye, muhabbete, birlik beraberliğe ve bir lokma etmeyi ikiye bölmeye. Biz emin olduk ki bütün dünya muhtaç olan tek bir şey var iken sevgi ve merhamete. O da biz bunu bugün yaşadık. Ana vatanda yaşayak çünkü biz bunu bütün Ruslar da başka dinler hepimiz anladık biz bunu. Аджимир Али Аблаев муфти вазифесini 1999 seneden beri beceri o çalışkandan beri Kırım'da umumen alganda 60 cami kuruldu. 3 medrese açıldı. Tek sonki 5 yıl devamında 16 cami tıklenildi ve 5 eski cami gayrıdan tamir etildi. Dini Mari ve Tasil Fal şekilde inkişaf etti. Kırım yılbaşçısının yanında Kırım Tatar halkının şurası yaratıldı. En mühim vaka olarak Kırım'ın Cuma camisi tolu şekilde kurulmasını saymak mümkün. Şu vakitte Kırım'ın en büyük Cuma camisinin yekunleyici korunuşı peyda olayata 4 minare endi konuslar ile yarıştırıldı. Şimdi hepsi monolit işler sonuna keldi. Tafsilatlarını Sultanesi Takayeva bile. Ахмеджетте Cuma cami kurulması Kırım musulmanları için büyük bir vakıadır. Bunu Kırım Tatarlar 20 yıldan ziyade beklediler. Endi olar musulmanlarının esas ibadethanesi kun-kunden dülber ve muhteşem olganını kozeteler. Şimdi endi caminin kubbesi ve 4 minare tıklendi. Yakında bina Osmanlı üslubunda Kırım Tatar ornamentleri kullanılığı ile yaraştırılacak. En esas element timsali lale olacak. Şimdi kapılar ve pencerelerini koymak meselesinde çalışmalarını alıp baramız. Ondan son inşallah bütün şey hazır olgandan son çistovoy variant deyirler. Çistovoy variant bütün hazır olgandan son nağışlar ve içindeki kilimler bütün şeyler yapılacak. Bundan gayrı camide episi kommunikatsiyalar geçirildi. Mini kotelna hazır. 2 minarede liftler yerleştirildi. Memuri binalarda dış görünüş işler başlandı. Локально-очистные сооружения тоже готовы, сейчас насосы монтируют. То есть, в принципе, все технологические помещения и сооружения готовы. Yerli dış hizmetçiler büyük tecrübe alalar. Zemanevi Rusya'nın tarihinde cami kuruluvunda ilk sefer çetel mütehassıslar iştirak etmeyler. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'nin sözlerine göre ibadethaninin açılığı müddet boyunca biraz sürülebilir. Да, то есть это связано с тем, что идут вот буквально в течение 2 месяцев споры вокруг выбора подрядчика для внутренней отделки, для того, чтобы получить вот тот результат, который заложен согласно задумке дизайн-проекта. Но это чисто рабочие технические вопросы, которые, я думаю, подрядчик внутри себя при наличии внешнего контроля, участия заказчика Духовного управления мусульман Крыма обязательно утрясет. Şu vakitte ise объекті iş gece kunduz kaynay. Gelecek senenin yaz vaktında mında 6000'den ziyade musulman toplanacak. Bu bizim birliğimizni ve imanımızı peketecek. Sultanesi Takayeva, Vitaliy Golubov, Millet için. Rusiyeli Kırım'ın inkişaf yolları aynı bu mevzu sudaqta teşkil etilgen kuruşuvның muhim mevzulardan biri oldu. Hakimiyet vekilleri, falciler ve gençlerin de ananivi olgan tedbirde toplandılar. Serbest şekilde hükümet vekilleri ve cemaatçılık arasında işbirlik bekletilüvü müzakere etildi. Tafsilatlar Nevbetekilev hada. Birinciden söz Kırım musulmanlardan muftisine Aджимир Али Аблаевға berildi. Böyle tedbirler adettince olğanı gibi her şey doğadan başlandı.
Руханилер, хакимият векиллері вет жематчылық әлі көрішув судақта кечті. Саз мевзу Жумхуриятын кетшафының стратегиясы. Хакимият вет жематчылық арасында ишанчылы мұнасебетлер тізілігі олды. Уйкен несілінің векілері яш реберлерге икметлі тәвсиелер берділер. Бұ қырымда доғру иш алып бармаға ярдым етежек. Олар қайдыттылер ки эсли башылар керекли қол тұтывға азырлар. Көрішуның тәшкілетчісі Эйва Сумеров қайдытты ки бөле көрішівлер ярымадының эпосы регионларында кечірілежек. Был довольно-таки, скажем, живой диалог. Все очень тепло и радостно на нашем сегодняшнем мероприятии поздравили муфтия. Ну, я думаю, что это не последняя наша встреча. Мы дальше будем идти по городам Крыма и выстраивать ту вертикаль, которая поможет максимально эффективно развиваться российскому Крыму и выстраивать те взаимоотношения, которые принесут всем крымчанам максимальное благо. Тешкилятчылар эменлер бөле күрішівлер. Регионларында олған кескен мәселелеріні музакире етмек, веч өзмек үшін мейданға чевірілежек. Даими ишбірлік есе берабер бәжірелген іште аксолунажақ. София Шукурова, Магомед Нестуров, Миллет телеканалы. Йолар Тамиры Төлівін Ахлет бағы вечуплюк жейштірілігі саларында Ахмезжет мемуреті тешкіл еткен иш ичбіртен құтке даянмай. Более фукарны Жумхурет юлбашчысы Назирлер Шурасының топлашуында сеслендірді. Оның авалесі бойынша мутихасыслар Йолар Тамиры Төлів кетішатыны көзетейлер, более тішкерулер нәтижесінде тыш қызметшілерге қойылған вазифелеріні вақтында бежермеге не кедереткені белгіленді. Бұндан ғайры шер нақлиетінің іші де музакиретілді белі олғанына көре, шақси ташыжылар өз мечбуретлеріні бежермейлер. Бүгін саба сат 6:30-дан Крым автодор мөсесесі Крым Жумхуретінің нақлиет назирлігі муниципаль органлары лебераберлікте мониторинг кечірділер. Бұрын Женевбете Боғырча микрорайонында ерлешкен дача массивны тешкірділер. Хотелось бы, чтобы еще почаще ходили, особенно утром и вечером. Утром и вечером вообще почаще, потому что народу много ездит отсюда. Утром чуть почаще, чтобы было, потому что забитые автобусы, постоянно людей много. Тем более, видите, что сейчас идет строительство трассы, дороги. И как бы все получается, накладки свои тут свои. А и дети в школу, это сейчас каникулы, сейчас еще вот недельку так, а пойдут и дети в школу. Ну вот эти новые, неплохие автобусы, пасеки такие вот. Да, но набивается вот, из-за того, что людей это самих мало, и людей набивается столько, что... Сзади много места пустого, а открывают только переднюю, типа с целью, что задние не оплачивают. По всему городу оплачивают, открывают, а именно тут не оплачивают. Слова грубит нет, бывают люди грубят, понимаете, это какой-то вот дверь не может водитель закрыть. Конечно, новый автобус, понятно, что он ворчит, он же отвечает за техническое состояние машины. Ну вот такие моменты. Водители все со стажем, уже чувствуется большой опыт наработанный. В этом плане они молодцы, у меня вопросов нет. Автанын сонында Ахмезжет мемуретіне қадар семерелі çalışқаны ақта ве бұл семерелікні юкселтмек үшін нееп мақмұмкінлігі ақта нетижелер чықарылажақ. Бұндан ғайры Назирлер Шурасының топлашуында қыздыруф мевсымы музакиретілді. Мектептен эвел мөсеселер ве мектеплер, хастаханелер ве поликлиникалар ендіден дайма қыздырылмақ кереклер. Назирлікнің тахминлеріне көре Қырым Жумхуретінің бұтын мескен фонды енді ноябрьнің екісінден қыздырылып башлайжақ. На сегодняшний день 80% объектов социальной сферы, это имеется в виду школьные и дошкольные учреждения образования, больницы, то есть как бы уже подключены к системе отопления. До конца недели, то есть должны подключены быть все 100%, включая и многоквартирные жилые дома, то есть все, кто топится за счет централизованного отопления. Яна учуванию в юлах команда диспетчер ноқтасы қазайы құртару станцияве абаданлаштырылған территория. Қырымда валиманын инфраструктурасы модернизациядан кече. Бұл объектлер эпосы 3 жылдан сон эксплуатацияға кірсетілежек. Бұл объектінің реконструкциясы ақта Айшы Шулакова тариф етмеге азыр. Şimdi kurucular eski kaplamаны kat-kat alalar ve paralel şekilde yolakının uzunluğunu devam edeler. O evvelkisinden yarım kilometrege uzunca olacak ve 3200 metrini teşkil edecek. Bu halkara aerodromlar için standart uzunluktur. При строительстве полосы применяются самые современные технологии. Используется высокопрочный марочный бетон. Для примера, вот старая полоса, на которой мы сейчас находимся, толщина ее профиля составляла порядка 60 сантиметров. Толщина профиля новой полосы будет около 1,5 метров практически. Uçaklar olukça onaylı şekilde uçmaları ve konmaları için yer tigizliğine eniş pilotlarının işine yardım etmek gerek. Полоса
если так можно сказать, горбатая, и строителям придется выровнять профиль этой полосы. Для этого с одного торца придется сделать насыпь высотой до 16 метров, с другого торца полосы придется сделать насыпь высотой до 8 метров. То есть можно сказать, что это практически пятиэтажный дом. Eski yolaq asırının başından beri çalışmay ve uçuvlarının hafsızlığı boyunca kategoriya alçaq. Bugün havalimanının bu kısmı rekonstruksiya etilmey. O bütünley yanından kurula. Obyekte 92 texnika nusxası ve 300'den ziyade adam çalışa. Yani uçuv enif yolaq 3. kategoriyaga ait olacak. Bu yerde zemanevi radyomayak ve ışık signalı donatma çalışacak. Yaramay hava vakitinde uçak hafsız konması için endi pilot OG-200 metrini kormek gerek. Aeroport teritoriyasında öz beton menbaası var. Bu iş toxtamamazlığı için. Yani yola kurulması bu havalimanında geçirilgen modernizasyonun tek bir kısmıdır. 3 yıl devamında bu yerde yanı komandan dispetçerlik noktası, temizlenuf inşaatlar, kazayı kurtarıcı stansiya, nezaret noktaları kurulacak. Bu işe federal bütçetten 11 milyardan ziyade ruble ayrıldı. Ахмежеттің халқара havalimanı Rusiyanın cenubinde en büyük hava merkezlerinden biridir. Kırımga reyslerini 18 hava şirket beceri. Bu 63 yöneliştir. Yani terminal bir yılda 3,5 bin insanga hizmet gösterebilir. Bu yerde 8 teletrap var. Modernizasiya ile bağlı işlerini 2022 senegece yekünlemege planlaştıralar. Ayşe Şulakova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Франко адына китапханеде малиеви саватлық бойынша курсылар кечірілді. Лекцияларны Қырымның малие назиры Ирина Кивеко оқыды. Назир айтқанына көре малиеве банк системаларынан ламақ емде инсан өз параларны doğru масраф етмек мәселелері жемат тарафындан зияде жеде қатқалайық. Журналистлерінің тақиқатлары мисалінде Муисисянның хадимлеріне мирақлы малюмат берілді. Бірде бір анлашмалар имзалағанда мұқайтлық нен янашмақ керек. Займлар тақдим еткен тешкілатлар еле бақты змемек. Назир емде қайды етті ке банкыларға ешанч севесі артты. Что хорошо у банка? Уже за много лет выработалась такая тенденция, если ты берешь кредит, то сейчас прямо в верхнем, вот тут в правом углу написано, что проценты по кредиту за весь срок пользования, прям в отдельной большой такой уголочке, несмотря на то, что кредитный договор несколько листов, но конкретно в верхнем углу есть сколько составят проценты за пользование кредитом. Яқында девлет ве беледе қызметлерілі құланмақ да енгіл олажақ. Кезлевде земаневи чоқ функциональ меркез құрула. Құру жылық кетішатыны Қырым Жұмхуриетінің ичкі сиясет малюмат ве бақ назиры Сергей Зырянов зиярет етті. Тәфсілетлар бұзым левхамызда. Яны чоқ функциональ мерkezde 24 пенжере olacak. Şimdiki merkezde ise tek 17 пенжере çalışa. Yani merkezde zemanevi donatmalar beklenili ve imkanları sınırlı olğan insanlar da onaytlı ile işlerini becerecekler. Bundan da gayrı bina geniş ve zülber olmaktan gayrı bu yerde yanı kommunikatsiyalar geçirilecek. Старые сети пролаживались где-то в 50-х годах прошлого века. То есть они уже свой ресурс изжили. Вот, мы производим укладку новых сетей в соответствии с существующими нормами. Құружилық işlerінен берабер яны rahatsızlanған мәселелер де пейда oldu. Bu территорияның абаданлаштыруы ve yeşil өсімліклер сачылуы. Акимиет тынчландыра, эпісі fikirler ышытылды. Bundan da gayrı da bir mesele çözüldü. Oca husu insanlarını yıllarca rahatsızlaydı. 7 лет люди писали, 7 или 8 лет, по-моему, даже в органы прокуратуры, вот, чтобы этот силовой кабель был снят. После публичных слушаний администрация города взяла на себя обязательство это сделать, и в течение буквально недели, мне так докладывали, тоже это сделали. Nefbetler olmayacak, vesikalar tez doldurulup gerekli yerlerge yollanılacak. Devlet ve belediye hizmetlerini almağa yengilce olacak. Şimdiki vakitte Kırımlılar için episi şarayetler yaratıla. Я хочу принести всем жителям здесь этого микрорайона извинения, наверное, за временное неудобство в связи со строительством, но все прекрасно понимают, что получение государственных муниципальных услуг, то есть над этим работает правительство Республики Крым в лице Сергея Валерьевича Аксенова постоянно, да, на улучшением качества именно жизни наших граждан. Yarımada'da çok fonksiyonel merkezlerinin ağı kenleşi. Bugün Kırım'ın çok fonksiyonel merkezlerinde 560 pencere çalışa. Bir pencere prinsipi boyunca devlet ve belediye hizmetlerini 100% adam kullanabilir. Lile Vidjat, Sefia Şukurova, Ramazan Alivapov, Millet Telekanalı.
Кефеде кечірілген Қырым-татар мединеті бойынша кефе гуллері адлы фестиваль ярым аданын ижади коллективлеріні топлады. Санада МСК ерлар, деманеви композициялар ижра етілді. Яш ойыншылар ise Қырым-татар ойынларының назиклігіні көстерділер. Фестиваль давыл чалывы иле башлана. Iştirakçiler arasında emde muzikal ve ağız halk yaratılıcılığının icracıları oldular. Onların er bir çıkışı yüksek kıymetke layık. İki oyun getirdik. Efsanevi bir oyun getirdik. Tım adlı. Ve Nesil Ensembl'ın Kennedy kızlar oynayacak. Bu premier olacak oyun. Kırım renkleri. Demek bu yarışta biz ilk kere iştirak ettiğimiz. Ve ben belesem daima bizi davet etseler biz kol tutacağımız buna daima ve iştirak edeceğimiz. Kefe gulleri yarış festivali Kırım tatarlarının medeniyeti gayrıdan tıklanılmasına, tarihi ve ailevi aneler saklanılığına doğurtuла. Bu yer oyun ya da çalgı aletler çalıvı olabilir. Her bir çıkış Kırım'ın tamır halkının tarihini aks ettiriyor. Я приехала с группой «Ильхам» для того, чтобы выступить на этом конкурсе. На конкурсе я буду петь крымско-татарскую народную песню «Дохтур». Я давно занимаюсь танцами, и сегодня я хочу, чтобы и группа победила, и я. Festival istidatlı çalgıcılar ve oyuncularını parlak çıkışlarından gayrı tasviri ve ameli süslü sanat eserlerini takdim etti. Bunlar hepsi bir derecede Kırım tatarlarının medeniyeti ve turmuşu ile bağlı. Здорово, что такие мероприятия проходят под патронатом Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым. Дом дружбы народов, который все это организовывал. Медиацентр имени Исмаила Гаспринского привез сюда выставку книг. Да, то, чем мы сегодня гордимся, газеты Мираба. То есть сегодня на своей родине, в Крыму, мы продолжаем традиции своих предков. Elbette yarışta hem de galibi hem de mağlubiyet ola. Ama buna bakmadan jüri azaları kaydettiler ki her bir iştirakçı özgün, istidatlı ve vatanperver. Sultanis Takayeva, Enver Ablezis, Vitaliy Golubov, Millet için. Kızıltaş Kırım klubunun futbolcuları haqiqiy eyilik çempionatını keçirdiler. Sportçılar Ozin Manjısının beraber 44. mektebinin talebelerini ziyaret ettiler. Олар boş қолнен келмеділер әлбет, баларға чешіт бақшышлар идееттілер ве мастер-класс кечірділер. Futbolcularının peyda oluvu balalar üçün beklenilmegen oldu. Olardan bazıları özlerini Kızıltaş'nın muhlisleri dep sayalar. Talebeler üçün meşhur insanlarla görüşüp büyük huvanç bağışladı ve olar duygularını içte gizlemeyediler. Sübet devamında Musafirler klubunun timsalinen çeşit hediyeler bağışladılar, автографlar koydular ve elbette futbol oynadılar. Bundan da gayrı talebelerge ihtisaslı sportçılarının hayatından tafsilatlar açıldı. Topnu alıp barmak ve toxtatmak hem de topnu başka oyuncuğa vermekinin esas elementleri. İhtisaslı sportçılar balalarga oyunun tekniki ustalarını gösterdiler. В Крыму бум детского футбола, поэтому Сергей Валерьевич Аксенов объявил год детского юношеского футбола в Крыму 2018. Вот посмотрите, команда Кызылташ приехала как бы дать мастер-класс в 44-й школе. Назим Аюпов хол тутув не қадар мойым олғанını яқшы білев. Вақытында ярдымға шықмақ өзіне шынмаға ярдым етмек ве арзуға адым атмақ. Яш спортчылар үшін бұл esas şeyler. Видно по ним, что они хотят развиваться и заниматься футболом. И нужно их поддерживать. И я считаю, это правильное решение со стороны руководства Кызылташа поддержать такую идею. И это послужит плюсом к развитию футбола. 8 yaşlı Чингис Умеров futbolunu candan sevgenlerden biri. 6 yaştan beri top tepe Kızıltaş takımının muhlisi ola ve gelecek oyunlarda muvaffakiyetler diley. Я очень хочу, чтобы Кызылташ больше получала наград, и в следующем матче эта команда все время выиграла. Koryuşov ketişatında futbolcular mektepnin sport hayatı ile tanış oldular. Hem de gelecekte işbirlik etmek haqda anlaşma tüzüldü. Будем совместно развиваться, возьмем попечительство с футбольной стороны.
футбольное направление будем помогать развивать, поддерживать, когда будут проходить какие-то турниры между школами. Мусафирлер шандырдылар ки, böyle көрішулер илерде сық өткерележек. Bir kaç yıldan son bu ballar futbol meydanına endi oyuncular olarak çıkarlar ve özleri de yanı nesil için ilham menbası olurlar. София Шукурова, Наджия Исаева, Эрвин Эмиралиев, Миллет телеканалы. Русияның улу адлары, яни великие имена России адлы конкурсының екінші басамағы октябрьның 30-на қадар девам еттірілді. Оның нәтижесінде мемлекетінің 45 ава лиманына бел инсанларының адлары берлейджек. Девам еттірілі фақта конкурсының ресми сайтында хабер етілі. Бөлелекнен қырымлылар да екі күн девамында рей бере білейлер, яда жедвелге башқа адны тевсие ете білейлер. Hatırlatamız, великие имена РФ сайтында рейберув девам ете, Эркез Ось регионында авалиман адlandırılığı için улу инсанын адыны теклиф ете яда сайлай біле. Чоқыс инсанлар Ахмеджетнің халқара авалиманына Совет бірлігінің екі дефа қараманы Аметхан Султанның адыны бермек керек деп саялар. Қайдетмей керек, Дағыстанда улу учичінің адыны ташыған авалиман бар, ама қанун бойынша бұл ясақ дегіл. Русияның екі авалиманы бір инсанның адыны ташыған мисалер бар. Ноябрьның 25-інде милли күреш бойынша бутун Қырым чемпионаты өткерілежек. Жұмхуриетінің эсас спортив тедбір енді ел кечерілі. Қырымда женіктен евел олған урф адетлеріні ғайрыдан тіклеп, тешкелечілар яна ананелер яраталар. Бұл елдан башлап, ярыш олимпик чемпион Рустем Казаковның адыны ташыйжақ. Епсі істегенлер іштірак ете бөлейлер тек бір шарт. Спортшының 2017 сене октябрь біріне жалынған Қырым пропискасы олмалы. Қырымның шерлерінде ве районларында ноябрьның 5-ден 19-на қадар сайлав турлар кечежек. Чемпионатның финалы ноябрьның 25-де Тебе Академияның спорт салонында кечежек. Ғалиплерінің 4 араба емде пара мүкафатлары беклей. Чемпионат Жұмхурет елбашчысының Русия Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбекнің қол тұтывы елі кечірілі. Сайлав турларда іштирак етмек үшін ой шерлеріңізде яшлар спорт ве туризм идаресіне мұраджат етіңіз. Малюмат үшін телефон қошма еді 978 732 08 39. Шымдылық бөйіпсі малюмат саат 21:30-та секележек хаберлер программасына қачырманыз. Көршмек өзіре сағлықпен қалыңыз.